twese twanga imibu. Iriya irabangama cyane rwose cyane uba ugiye gufata agatotsi. Ako kanya ihita ihagera. Ikintu utangira gukora ni uguhungiza isura uyihinda ngo igende, ariko nyuma y'agahe gato cyane ugahita ugaruka. Ikintu gikurikira ni ukwihutira guhambarira urugamba, ubundi ugakoma amashyi urwana nayo ngo uyice. Dushimire umuntu wazanye igitekerezo cya supanete. Reka tugaruke ku ntama yacu. Kubera iki iduhira isatira amatwi? Kubera iki itaza igana ku zuru cyangwa ku munwa niba ari ukwihisha? Muri make umubu ntabwo ugana ku gutwi kubera ko biwugwiririye, kubera ko uba ufite impamvu ikomeye yo kugana ku gutwi. Ibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Kora subscribe maze tujye tubana umunsi ku wundi. Ariko mbere yuko tuza ku mpamvu, reka mbanze nkubwire ibintu bimwe ushobora kuba utari uzi cyangwa umenyere ku miterere y'imibu. Imibu ntivuga. Ibyo byo niko bimeze kuko igira imitonzi, nta minwa igira. Burya kariya kajwi wumva ni akazi iyo ukubita amababa. Ibyo bita mu cyongereza wings flapping, kuko aba yihuta ku nshuro zigera kuri 800 ku isegonda. Umubu ntiwabasha gusohora ririya jwi utari kuguruka. Birababaje ko tudashobora gutandukanya imibu ku bitsina kubera ko imibu y'imigore niyo iryana, burya ni nayo itera indwara nka malariya. Imibu y'imigabo yo nta kitwara. Imibu y'imigabo yo usibye kuduhira ku matwi naho ubundi ntiryana. Ikindi kandi ni uko umubu w'umugore uri munini kandi wumvikana kurusha umubu w'umugabo. Umubu ni kimwe mu nyamaswa ziteye ubwoba. Agasimba gato katanafite uburebure bugera kuri santimetero 1 kari mu nyamaswa zica abantu benshi ku isi nyuma y'umuntu, kuko umubu umwe ushobora kwica magana y'ibihumbi by'abantu buri mwaka. Mu nyandiko z'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima World Human Organization mu mwaka wa 2019 ugaragaza ko ikwirakwira rya malariya ryateye impfu zigera ku 409,000 mu mwaka umwe. Tugarutse ku ngingo, kubera iki imibu iduhira igana ku gutwi? Hari impamvu ikomeye itera kuduhira isatira amatwi. Niba utagirira amatwi yawe isuku, ufite imari ishyushye ku mibu. Niba waryamye wiyoroshe, hari icyizere cyinshi cyo gusiga umutwe worosoye. Ubushakashatsi bugaragaza ko gukura ugutwa ufite impumuro ikurura imibu ku buryo aricyo izishakisha. Gusa no mu busanzwe umubu ukururwa n'umwuka w'umubiri umuntu asohora kubera ko wishakisha amaraso. Igishoboka ukwiye gukora kugira ngo urwanye imibu iduhira igana ku matwi ni ukugira isuku ihagije mu matwi. Icyakora uryamye utiyoroshe cyangwa nurare mu nzitiramibu, ibi ntabwo byabuza umubu kukurya. Ikiruta ibindi ni ukurara mu nzitiramibu kandi ukambara ibintu bipfuka umubiri wawe kugira ngo ugabanye amahirwe yo kuba warumwa nawo. Turabashimira mwese mwadukurikiye. Kora subscribe maze tujye tubana. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.